abantu bari tudore gusi chikura nchitigara kiumutienyi mwakoyo mona twake chikura mono bigabari mitiga tusoe mugundo tokorimira tigatorigie tongoro ya Kenya gusi tongoro ya Kenya kuna nate barugurugaria tegocha sore ekero kuyugirira nonye injo mondo dagate 200 omwisi gagonte binganya deli chumbe ayentutam ayibona mayitira ayibweka tubwate moya gukorera nga 200 yo kanate omuntu arachandruba ningaye ayebwachire ka ayewanta asababa se ni moye tumere so musindi kabichie siyasi nai ya eli yugiro to kogera chibasa njiro mu accountant na ndemere chibasa chipping pesa tili kogera pesa okoyebe igo koyigatira at the end of the day pesa ya Kenya tili kutyoka munyungu bw'omuntu katoyoligie for now murayo itunara ayemonene take us forward as a community tokonye saku no president yoronaro yodugu mugwatsi bakengoli toromura liya abandi bakobeka makaratasi yetebe nituraze kugamba orotiga tworokia maskani asumu kabana simbocho olina naije nonye kidaga jumbe mwana kali jumbe mutarande ndola kana munali jumbe but at the end of the day jino mu accountant kero toko kore profit and loss account ya usi yatorore new manager chitwale tire usi during our time noise will not bring the money. I thank you so much, good people, and may God bless Usi County and Usi community.